želim da i ja pozdravim sve vas, i posebno goste, da izrazim zadovoljstvo što danas možemo da otvoreno razgovaramo, da se složimo i da se ne složimo i da u jednom demokratskom dijalogu u stvari pronađemo pravi odgovor, pre svega odgovor kako dalje. Prvo pitanje koje treba da razrešimo, to je da li je ovo danas okrugli sto o unutrašnjem dijalogu ili je okrugli sto o stanju i problemima u kojima se naš narod nalazi, odnosno onako kako je definisan i u agendi. Dakle, ono da kažem, ovo nije okrugli sto u unutrašnjem dijalogu, ovaj sastanak je u razgovoru sa predsjednikom dogovoren i na naše stavove i izlaganja da nismo u prilici da razgovaramo sa kancelarijom, predsjednik je predložio da zakažemo jedan okrugli sto na kome će doći predsjednik, direktor kancelarije gospodin Đurić i da ćemo tu o svemu razgovarati. Meni je žao što danas gospodin Đurić nije tu, jer mi je i u telefonskom razgovoru koji smo imali u komunikacijama, koji smo imali, obećao da će doći, ali najvjerojatnije da postoji nešto preče i ostavit ću da to tako bude. I uskraćeni smo danas da direktor kancelarije najotvorenije ukažemo na neke probleme i na neke naša neslaganja koje se tiču funkcionisanja kancelarije i vlasti ovde. Dakle, odmah, gospodine Nikola, mi smo imali problema sa učestvima okrug stola, jer mi ljude nismo zvali na unutrašnji dijalog. U unutrašnjem dijalogu, kako je predsjednik obećao, organizovat će se poseban okrugli sto, na kome čak predsjednik obećao da će prisustvovati na jedinom okruglom stolu koga smo tada zajedno dogovorili. I danas očekujemo da razgovaramo o tim problemima, našim problemima, o stanju, o katastrofalnoj situaciji koju treba zaustaviti, na načinu kako da pomognemo, o tome kako da prevaziđemo neke sporove, o tome kako da postanemo politički partneri, a ne protivnici, nema razloga da budemo protivnici. O tome šta je to strategija Srbije danas, jer mi vidimo da to nije najbolje. Ja nikad, svako od nas ne može da kaže da se ovde država ne radi, da vlasti ne rade, međutim, nažalost, ja imam običaj da kažem, radi, igra kolo, ali se najčešće igra i naopako. Mi želimo da pomognemo vlastima da isprave tamo gde smatramo da treba se ispravi politika, da dogovorimo nekako, da kažem, nekako zajedničko delovanje. Mi nismo na vlasti, mi nemamo 90% podrške, mi nismo proveravali našu podršku, ali jesmo ljudi sa argumentima. Ponekad su argumenti mnogo važniji nego broj. Ako se spoji broj i argumenti, onda ja sam siguran da mnoge probleme ćemo mi moći da rešavamo. Koji su naše primjedbe? Uz poštovanje da je država htela da ovde uspostavi državnu politiku, moramo da kažemo da se na terenu pre svega sprovodi partijska politika. I smatramo da nema potrebe da država ne napravi politiku u kojoj treba da budu uključeni svi faktori, svako na svoj način i da svako odigra svoju ulogu, da se saslušamo i da pošaljemo poruku da smo ozbiljan faktor. Gospodin Čorac je rekao da smo mi često objekat, a ne subjekat. Dakle, moramo učiniti sve da postanemo politički subjekt. I često insistiramo i danas, tražimo od države da pomogne to u korist i njenu korist, da se pomogne, da se stvori takozvana autentična srpska, kosovsko-metohijska politika koja treba da bude stup Srbije i u kreiranju politike, ali i u sprovođenju politike. Svako na svom zadatu. U stvaranju te takozvane državne politike mnogi su iz toga isključeni. Mi imamo dokaz
da smo maja prošle godine uputili pismo predsjedniku Vučiću u kome smo tražili razgovor da se dogovorimo, da učestvujemo, da pomognemo u stvaranju te liste koja će biti moćna da nosi procese i unutar srpskog naroda, ali posebno kada u pitanju druga albanska strana, jer uz poštovanje pojedincima, mnogi na tim listama su ljudi koji po prvi put se učestvuju u tome, koji nemaju niti politički, niti intelektualnu snagu da se mogu nositi sa tim procesima. Kao takvi, onda su oni najčešće u funkciji daljinskog upravljača, ne želeći da skonsultuje nikoga i na taj način sprovode politiku za što mi smatramo da je štetna. Dakle, tražimo da tu država pronađe način kako da uspostavi tu državnu politiku. Nije dovoljno reći da je Srpska lista državni projekat, dovoljno je i koja će da mnoge koji ne misle kao oni, a u stvari imaju način da pomognu, budu anatemisani. Ja ću da podsjetim samo na video spot povodom na prošlim izborima gde je gospodin Oliver Ivanović anatemisan, napravljen najvećim neprijateljem, a nije bilo razloga za to. Danas, kasnije se videlo kada je sahranjen u Aleji zaslužnih građana, da je to bio u stvari vrlo važan faktor, vrlo važan čovek, vrlo važan stup srpske države i srpske politike na Kosovu i Metohiji, moram da kažem, i nama snaga da se mogu rešavati problemi na jedan drugačiji, bolji način. Nažalost, to se nije prepoznalo, nego se gospodin Oliver Ivanović anatemisao. Ja ne želim mi insistiramo, tražimo da državni nadležni organi pronađu nalogodavca i onoga koji je to izvršio, kako bi bili oslobođeni tog tereta, kako bi mogli da nastavimo, nažalost bez njega, i da nastavimo našu borbu za opstanak na ovim prostorima. Moram da kažem i sledeće. Mi ne prepoznajemo, ne vidimo uz poštovanje da postoje aktivnosti, ne vidimo da je definisana strategija u kojoj treba da se očuva osnova za buduću našu borbu za opstanak našeg naroda pa i naše države ovde. Mi smo pre 3 godine u Ropotovu, a na taj skup zvali smo i predstavnike kancelarije, niko se nije odazvao, razgovarali o takozvanim kriznim tačkama strategije Srba na Kosovu i Metohiji. Imamo dokument, taj dokument smo predali i gospodinu predsjedniku Vučiću. Definisanje tih kriznih tačaka i te strategije je vrlo važno, to je jedna kičma za dalju našu nacionalnu i političku borbu za opstanak ovog naroda i naše države. Ako vi posmatrate tu, evo, jedan primjer ću sam uzeti, transverzalu, a da ne nazove tamo, od gore, preko Šar planine, preko Vitine, preko Novog Brda, Gnjilana, Pomoravlja, preko Kamenice i Vranja, vi ćete vidjeti da su oni koji osmišljaju da potru i državu i narod dobro organizovani da bi se to i desilo. Šta je odgovor naše države? Ja moram da kažem da je Gora prosto ostavljena. Imamo tu predstavnika iz Gore koji će da potvrdi ovo o čemu ja govorim. Moram da kažem da se na Šar planini gradi najveći divlji grad u nacionalnom parku. Pazite, radi se o vlastima koji su srpske. Da se u Novom Brdu već 50% teritorija otuđuje, a da niko ne ide da to spreči. Nema odgovor na to pitanje kako to sprečiti. Da ne govorim o Kulina, Gnjila i tako dalje. Dakle, to su neke stvari o kojima mi moramo da razgovaramo, da sedmo na koji način treba da to pitanje rešimo. Pitanje Novog Brda je pitanje ekonomskog i socijalnog opstanka tog naroda. Umesto da tamo postoji strategija koja će da ojača taj narod, da opstane i ostane, mi u Prekovcu, u centru Novog Brda, imamo najveću narodnu kuhinju. Zar je moguće da narodnom kuhinjom rešavamo taj problem, a toliko mogućnosti postoje da se ti problemi rešavaju, da je taj narod samo sebe izdržava. Mi smo u tom smislu i predložili, gospodin Nikola je imao priliku da vidi zakon o državnom fondu. Zakon o državnom fondu, koga mnogi smatraju nepotrebnim, pa čak i smejavaju,
je sveta tačka, sveta institucija za koju mi, Kosovsko-metohijski Srbi, zajedno sa vlastima se moramo izboriti. Predsednik je rekao da je to za njega interesantno i da smatra da to je jedno dobro rešenje. Dakle, državni dodatak, državni fond ne predviđa samo, da kažem, takozvana socijalna davanja, iako nisu socijalna davanja, već ima jedno šire, dublje rešenje od ekonomskog jačanja ovoga naroda do toga da svako ko golim rukama čuva ovde svetu srpsku zemlju, država treba da ga najdirektnije podrži. I da taj dodatak, a ne kao do sada, gde se ogromna sredstva daju, a u stvari Srbija finansira odlazak ovog naroda, u stvari to je jedna pokretna politika. Moramo, dakle, napraviti tu nacionalnu državnu politiku, obavezati ljude, podržati narod koji će biti uslovljen, a jedan osmišljen zakon, mi smo ga da negde osmislili, tu su slušalci koji treba do kraja da to definišu, jeste u stvari ovaj način da narod bude podržan u borbi za opstanak. Taj zakon onda ukida sve socijale, osim stečena prava, penzije, reći dodatak i tako dalje, jer ukoliko porodice budu obuhvaćene tim zakonom, nema potrebe za socijalu. Dakle, ali ga podržava i uspravlja. Ono što je naš zadatak foruma, na što želimo da ukažemo i ukazujemo i tražimo, zahtevamo, jeste da se ovaj narod koji je posebno uspravi. On je narod koji se osjeća upotrebljen. Moram da kažem, vlasti imaju budžet. Budžet disciplinuje narod. Jer ljudi primaju plate iz budžeta. I najčešće nemaju slobodu da drugačije misle nego onako kako im se kaže da razmišljaju. Treba osloboditi narod, ali sa kosovskim dodatkom i sa platom koji će zaraditi da prima, narod će biti oslobođen da slobodno misli, slobodno definiše svoju poziciju i slobodno predlaže kako dalje. Ja smatram da se mora krenuti u definisanju strategija, nove strategije za Kosovo. I mi se zalažemo u poslednje vreme za promenu politike Srbije na Kosovu i prema Kosovu i Metohiji. Šta znači, koje su osnove te politike? Mi vidimo svakoga dana da imamo posla sa jednom katastrofalnom filozofijom koja poražava non-stop našu filozofiju života. Albanska filozofija života je teritorija i samo teritorija. I kad imaju i kad nemaju vlast. Naša filozofija života, nažalost, i kad imamo i kad nemamo vlast, jeste ili vlast, držati vlast, ili se boriti za vlast. A u nijednom slučaju ne razmišljamo o teritoriji. Moramo pronaći modalitet kako da u ulaganju ogromnih sredstava koje država ulaže kod nas ovde, učinimo da ta naša politika bude u stvari teritorija i teritorija. Ako nije drugo, da danas sačuvamo ono što držimo. Jer u protivnom, ako se nastave procesi koji su danas u ovom brdu, ako se nastave procesi koji su danas na Šar planini, ako se nastave procesi koji su danas u opštini Gračanica, onda smo mi u teškoj situaciji. Srpske opštine, Ahtisari i ne znam ko još, i Albanci, podržali su, dali su ih Srbima, da Srbi upravljaju teritorijom na kojoj žive. Nažalost, ali zbog pogrešnih ljudi ili zbog pogrešnih politika, mi imamo da se uz prisutstvo naših srpskih vlasti albanizuju teritorije koji smo dobili da na njima stabilizujemo naše nacionalno biće i srpski faktor. O tome moramo da razgovaramo i moramo otvoreno da kritikujemo. Ne zato što se mi mrzimo, ne volimo, nego zato što hoćemo da nađemo najbolje rešenje. Ja moram da kažem da je nama mnogo teško palo ubistvo Olivera Ivanovića, kao i svima. Oliver Ivanović je mogao da bude živ danas, da je politika Srbije prepoznala ili htela da prepozna snagu i autoritet tog čoveka.
Dakle, mi smo 5. maja napisali pismo predsjedniku Vučiću u kome smo tražili da mi koji razmišljamo sredno i pravimo tu listu. Dakle, mi se nudimo da budemo deo te politike, jer smo ovde. Nažalost, svi su odbijeni, a Oliver Ivanović je žestoko angažovan, iako je čovjek ušao u tu političku borbu. Da je danas, dakle, da je tada državna politika prepoznala ili podržao Olivera Ivanovića da bude gradonačelnik Mitrovice, danas bi Srbija imala jedan jak stup, a naš veliki prijatelj Oliver Ivanović bio bi među nama. Da me niko pogrešno shvati, bilo bi stvarno nepristojno optuživati i ja smatram da prosto je nemoguće da to dolazi sa naše strane. Čiji su interesi da to urade, očekujemo da nadležni organi to urade. Ja sam sad nekoliko teza hteo da provociram diskusiju i da pokušamo da otvoreno razgovaramo, da se ohrabrimo. Ja moram kažem da nosim izuzetno dobar utisak sa razgovora kod predsjednika Vučića i Nikola bio, gde smo također na neki način otvoreno razgovarali i o ovim pitanjima i predali dokumenta. A što se tiče unutrašnjeg dijaloga, mi se pripremamo onako kako je predsjednik nama obećao. Želimo da u drugoj polovini, kako je rečeno, marta, taj skup bude organizovan. Mi već pripremamo, imamo dosta ljudi koji bi želeli da se u tome uključe, da nešto znaju i umeju da kažu i da predložimo kancelariji koja ima logistiku za održavanje tog okruglog stola, da se tamo nađemo. Mi imamo i naše poglede na status Kosova i Metohije. Mi, moram da kažem, nismo za konačno rešenje Kosova. Smatramo da je to katastrofa. Ne postoji konačno rešenje, pogotovo ne sa Albancima koji imaju veće pretenzije. Mi smatramo da politika Srbije treba da se preseli na kolosek rešavanja procesa. Ako kažemo rešavanje procesa, onda nije zamrznut konflikt. Dakle, mi imamo mogućnosti da u tom procesu jačamo pozicije ovog naroda uz sve ono o čemu sam već razgovorio, mnogo toga što danas se ne stigne da se kaže i da se na taj način u stvari da jedna nada, jer plašim se da bi konačno rešenje otvorilo još jedan neviđen egzodus, odlazak ovoga naroda. Jer bi to bilo katastrofalno za samu Srbiju. Ja imam običaj da kažem, ako bi došlo do još jednog talasa iseljavanja Srba kosovskih u centralnu Srbiju, da bi u stvari centralna Srbija postala Kosovo, ne u figurativnom smislu, dakle sa velikim problemima. U toj maloj, našoj centralnoj Srbiji skupile se sve nesreće srpskog naroda. Nesreće Srba iz Krajine, nesreće Srba iz Republike Srpske, nesreće Srba sa Kosova, a pogotovo naš problem onda kada postavljamo teret onima u centralnoj Srbiji postaje ogroman i ponekad dosta često vidite da mnogi kažu, ma pustite to, nama nije više do tog problema, tajmo da taj problem rešimo. I mi se ne slažemo s ovim da ne trebamo ljubiti zemlju naših predaka. Da, mi hoćemo, to su koreni, bez korena smo mi niko i ništa. Ali evo da ja sada ovde stanem, imat će prilike da o ovome razgovaram, ja se nadam da ovo neće biti poslednji okrugli sto, prvi i poslednji, nego naprotiv, da ćemo ostaviti za sebe mostove, da ćemo se slagati i ne slagati, ali da ostavimo utisak ljudi koji žele da rešavaju sopstvenu sudbinu. Dakle, da zaključim s ovim, mi Srbi sa Kosova i Metohije, to govorim svima, mi ne možemo biti u funkciji rušenja vlasti. Zašto? Jer je nama svaka vlast u Srbiji potrebna. Jer danas da srušimo mi ovu vlast, da radimo na tome, pa da to uvedemo nekog drugog, vidite da li ima ili nema, pa onda da ponovo ako ne rade, ne, mi hoćemo da podržimo vlast, ali ćemo zato vršiti pozitivan politički pritisak da ta vlast radi najbolje kako je moguće, a mi smo spremni da iz našeg iskustva, životnog iskustva, nudimo predloge i rešenja za
bolje funkcionisanje naše vlasti ovde na Kosovu i Metohiji. Hvala. Uzbudljiv okrugli sto sa mnogo slaganja i neslaganja i zato ga i čini atraktivnim. To govori da je ovakav okrugli sto bio i potreban i dobro što je organizovan. Mi smo izneli naše gledanje, to nije samo sada i javno nastupamo, iznosimo naša gledanja, neko se s njima slaže, neko ne. I čuli smo i drugačije mišljenje. Mogu da kažem da je očigledno da treba se spusti lopta da bi se nastavio ovaj dijalog, u protivnom ostaćemo na onim stavovima na kojima smo bili, mi ćemo ići drumom, nekom šumom i rezultati nikakvi. Međutim, oni koji pokušavaju da omalovaže ovaj okrugli sto, oni koji pokušavaju da omalovaže Srpski nacionalni forum, mi to energično odbacujemo, jer je Srpski nacionalni forum ovu poziciju stvarao godinama. Ako ne bi odgovorili na nekoliko pitanja, mi, organizatori, treba da ustanemo i da vam se izvinimo i da kažemo, gospodo, stvarno mi smo u velikoj greški. Sve što smo govorili, ama baš ništa nije tačno. Možda nije sve tačno, ali je bar deo tačan. Ovde smo dobili odgovor da teče med i mleko, da nema nikakvih problema. Čak, moram da kažem da se mi razlikujemo nekim strateškim tačkama o kojima moramo da razgovaramo. Ja bih pre rekao da se radi o nejasnoćama, a ne o namerama. Teritorija. Prosto ne mogu da verujem da tezu koju sam ja iznosim godinama, decenijama, neki ne razumeju. Niko nije rekao da treba da nečiji sin ide tamo i da pogine da bi čuvao teritoriju. Ova teza podrazumeva da čitava naša strategija politike Srbije, srpskog naroda, mora da bude u funkciji čuvanja teritorije, one koju već imamo u rukama. Šta je to strašno osmisliti očuvanje teritorije u Novom Brdu koja je u nestajanju? 50% teritorije već je prodato. Šta treba da uradimo? Da vidimo o čemu smo već razgovarali. Na koji način? Koji su metodi, način, sredstva? Koja je to strategija koja može da donese odgovor na to pitanje? Postoji. Mi imamo odgovor, rešenje. Kada bude samo to tema, a već smo predsedniku inicirali i predali projekat, mi ćemo o tome razgovarati. Dakle, prosto ne mogu da verujem da neko kaže narod. Pa ne može narod da visi. Narod mora da ima teritoriju na kojoj živi, svoje parče zemlje, svoju šumu. A vidite šta se dešava sa Novim Brdom, na primjer. Nestaje, a tamo je na vlasti Srpska. Tamo je na vlasti Srpska napredna stranka. Tamo ona ima nekoliko hiljada članova. Ja to govorim da bi vam pomogao da shvatite, da ojačate poziciju. Moje polazište je bilo, mi nećemo da rušimo ovu vlast. Mi hoćemo da podržimo, da vas, uslovno rečeno, izvršimo pozitivan politički pritisak da imamo svi koristi od toga. Šta je to strašno? Nisam rekao ni da pucamo u vas, nego pozitivan politički pritisak. To što radimo sa okruglim stolom, mi nemamo tu odgovornost koju imate. Vi imate vlast. A naša odgovornost da vas pritiskamo da rešavate problem. Potpuno se ne slažem sa gospodinom Kozarevim. To je jedna priča. Pa molim vas, najveći poraz kancelarija je razgovor predsjednika Vučića u Lapljem selu sa narodom. Pa ja da sam bio gospodin Vučić, ja bih podneo ostavku i otišao. Zar je moguće da predsjednik države tek tada saznaje u kakvom je katastrofalnom stanju naš narod? Dozvolite da završim. Dakle, molim vas, i da li, dozvolite mi da završim. Dakle,
Jer ja nosim odgovornost. Ja sam imam 30 godina u političke karijere, od toga sam bio samo 4 godine na vlasti. Čitavu svoju karijeru sam potrošio u opoziciji, u suštinskoj opoziciji. I bez obzira na to, nosim odgovornost, što nisam možda drugačije, jače, bolje pritiskao da se taj problem rešava. Drugo, dakle, oko teritorije je to. Treba institucionalizovati politiku. Ja razumem u tom momentu kada je predsjednik došao da je želeo na neki način da podrži ovaj narod koji je bio u beznađu. Ali ne može to da bude stalna politika. Ne mogu da trče aktivisti srpske ili SNS i tako dalje da dele pomoć. To mora da bude institucija. Dakle, mora da postoji institucija. Institucije rešavaju taj problem, a predsjednik i mi svi ostali rešavamo problem, pomažemo, podržavamo, unapređujemo tu instituciju i tu politiku kako bi mogli da zaštitimo naš narod i da zaštitimo naše interese. Oko budžetske pritiska. Meni se podmeće da sam ja rekao da treba se ukinu sredstva. Ja sam rekao da se koriste budžetska sredstva. Sada nisam doneo slike da vidite autobuse u kojima ulaze radnici koji rade u budžetskim ustanovama i da idu zajedno za glasanje. A znate da je glasanje slobodno demokratsko pravo pojedinaca, a ne grupa koji će ići da glasuju za ovo ili za ono. To nije dobro, jer ja sam siguran da, evo, danas kako je stanje u Srbiji, da nema Vučić alternative. Šta hoće da je? Da vičem sada kao što je Marko vikao Aco Srbine. Ne, nema alternative. Beogradskim izborima je to pokazao. Ali će njegova politika da propadne ukoliko se nastavi, ja ponovo ponavljam, simuliranje politike na terenu. Vučićeva međunarodna politika, spoljna politika je za svako poštovanje. Šta je on radio? Stvorio je ambijent, uslove, okvire da unutra uđu institucije i svi mi na neki način da pomognemo da se rešavaju problemi. Kao dim i pena sve to prolazi. Možete vi da se ponosite da nešto radite, ja sam rekao radite, ali kako je, to je moje mišljenje. Možemo da se složimo, da se ne složimo. Dalje. Zapošljavanje u institucijama. Tu se, gospodine Nikola, ne slaže sa tobom. Ovde je suštinsko zapošljavanje u institucijama, u državnim institucijama. I ko zapošljava? Samo oni koji su u naprednoj stranci ili sutra u nekoj drugoj stranci. Samo se oni zapošljavaju. Samo njihove porodice zapošljavaju. Zašto? Zato što imaju moć. Vlast, moć i onda oni prave taj nepotizam o kome je govorio i gospodin Rašić. To je, može, ko hoće da vam kaže da nije tako. Ja vam odgovorno tvrdim i svi ovi koji ljudi sede, ako imaju hrabrosti da kaže, a nema razloga, mislim da su ljudi danas došli zato što su hrabri, da govore da to tako jeste. Još jednu stvari se ne slažem, Nikola. Ti 2 puta nas upozoravaš Beograd, pa Beograd. Slušajte, da vam kažem. To me podsjeća na ono da postoji suštinsko mišljenje u ovom narodu da mu Beograd ne treba. Nikada u istoriji to nije bilo. Nikada u istoriji srpskog naroda nije bilo autonomaštvo. Ovde u najmanje, kad je bilo najteže, ovaj narod je čeznuo za Srbijom. Čeznuo je za Srbijom. Ja imam mnogo priča, imam događaja koji bi mogli da ilustruju, ali neću o tome, nemamo vremena. Dakle, Beograd, nikad nemoj više, molim te, i kao, da kažem, ajde da kažem, prijatelja, nemoj da nas upozoravaš na to, jer nas to vređa. Hej, nemojte da su Beograd. Pa mi smo Beograd, mi želimo Beograd. Ja sam govorio o autentičnoj srpskoj policiji, ali sam rekao, ona treba da bude stub Srbije, preko koga će Srbi da učestvuju u kreiranju i izvršavanju politike, a ne autonomaštvo, a ne neko ko će da beži od Beograda. Ne, Beograd je naša šansa i mi to znamo, kroz istoriju znamo. I u neko vreme kada nas je, i u krajem 19. veka, ti si čitao, kada je tadašnja vlast imala neku, nije bila maksimalno angažovana i zainteresovana za nas, i tada smo mi želeli Srbiju. I danas želimo Srbiju. Danas želimo Beograd. Vučić, mogu ja da se ne slažem, ja imam neslaganje sa gospodinom Vučićem, ali moram da priznam neke stvari. On je taj. Kada moma da bude predsjednik sada, da me izaberu, pa da idemo u Beograd, pa da me molite posle. Ne, on je predsjednik, ima podršku i
mi podržavamo to što sam rekao u prisustvu predsjednika, to i danas ovdje isto kažem, i sve ćemo učiniti, ali dozvolite i da kritikujemo. Naše da kritikujemo. Slažem se, kritike moraju da budu argumentovane. Evo završavam. Samo izvini. Ovo poslednje najvažnije ujedno. Samo da budu argumentovani. Da, argumentovani. Međutim, ali izvini, ja se sa nijednim tvojim argumentom ne slažem. Nijednim argumentom. Ja smatram da, ali možda nisam ja u pravu. Ali zato smo ih izneli. Po čemu ja docenjujem da su vaši argumenti dobri ili ne? Ja ih čujem, saslušao sam ih. Mislim da nisu dobri. Mislim, ja hoću da kažem, evo vidite, naš je zadatak da nastavimo ovo. Ono što smo imali, ključna dokumenta, mi smo predali predsjedniku. Izvinite, ja još uvijek nisam stekao neko poverenje da bi mogao ja sad projekte koje smo napravili da vama kažem, izvolite. Razgovori ovi, okrugli stolovi, oni će nas ujediniti. I ja, dalje još jednom da kažem. Kancelarija, završavam. Ali jedna stvar važna. Ajde. Ne možeš, Momo, da kažeš da bi Oliver Ivanović bio živ, da je Beograd i Srbija prepoznala njegov potencijal da bude gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Ja sam te citirao Tačno je. od reči do reči. Ja ponavljam to. Ja to ponavljam. Ali vidi, to, Momo, što si rekao je u najmanju ruku nekorektno. Ne radi se, ja nisam, izvinite, samo završim, dozvoli da završim, javi se posle, samo da kažem ovo. Ja sam siguran da bi Oliver bio večeras i danas sa nama da je podržan od strane državne politike, a ne da je dozvolio, a na to nisam dobio odgovor, da se napravi najsramniji spot. Pa ne, izvini, tu se ne slaže. Ne može politička borba, dozvoli. Molim vas, politička borba ne dozvoljava sredstva koje etiketiraju, koja na čelo njegovo stavljaju metu. Jer da vam kažem, posle onog spota, svaki i najmanji patriota treba da puca u njega jer je on najgori čovjek. I to od toga ne može da se pobegne. Momo, nemojte da mešate stvari koje su različite. I vi niste imali podršku Beograda, pa mi sedimo sa vama i razgovaramo. I suština moje diskusije i mog izlaganja je bila, bili su izbori, dogodili su se. Neki su ljudi dobili ubedljivu podršku naroda. Mislite da se nešto radi loše? Mi mislimo da se dobro. Odlično. Dođite, uključite se. To što vas je predsjednik pozvao je bio poziv na funkcije, nego je rekao dajte ljudi kad nas je zajedno i kad smo više, uradit ćemo više, greške će se bolje vidjeti. Tačno je. Pa čekajte, pa u čemu je onda problem? A u čemu je problem? Problem je etiketirati ljude da su maltene doveli do ubistva čoveka. Izvini, molim te, trebali smo da ovdje odgledamo taj spot. Svako normalan čovjek bi pitao onog ko je to napravio, jesi ti normalan čoveče? Zar je moguće da čoveku u političkoj borbi, da političku borbu opravdavaš da na čelu Olivera Ivanovića stavi meta? O čemu se radi? Onaj ko je, između ostalog, i onaj ko je takav spot pravio. Objasni mi ti šta znači onaj spot. Jel hoćeš taj spot da praviš o meni sada? Jel očekujem i spot o meni? Hoćeš tako, da me predstaviš izdajnikom? Saradnikom. Pričali ste dosta. Pa ne, nismo. Dozvolite da pričam. Dozvolite. Pa sam, pokažite poštovanje. Tako. Ma nemojte da tog čovjeka. I svi ovdje prisutni žele da se počinici tog ubistva što pre pronađu. Ajte, molim. Jel mogu samo malo? I ovo da završim s ovim. Ne, pa... Samo da završim. Kraj, da završim. S ovim završavam. I još jedna stvar. Kancelarija za Kosovo i Metohiju. A u njoj najmanje ima Srba sa Kosova i Metohije. U Zagrebu umjesto vas ili pored vas treba da sedi jedan ugledni Srbin. Vidite, samo ovdje ima nekoliko doktora nauka, eksperta, stručnjaka. Ne, ljudi koji su 2 puta u životu došli na Kosovo odlučuju o našoj sudbini i kreiraju politiku.